Kita akan makeover our mom. Saya akan make upkan mama. Amelia akan buat rambut mama. First thing first, I'm going to use Prada cream. Mama. This is the best. Lupa. Next one, I'm going to use Huda Beauty. Prada. Terima kasih, Muli. Sama-sama cantikku. Concealer daripada Makeup Forever. Betul di Fawali. Mama. This I Tak cantik sangat. mata. Hourglass. Buat pasal tak? Bila makeup kita mixkan these two. Lagi dah. This is from Hourglass, the new collection. This one. Apa yang kata? Tak ada apa-apa. Eh, dan tak ini bibir. Mama jangan risau. Ai. Boleh? Mami. Dia lagi bahaya ni. Yes. Look at the glow. Mama Sita.